Emisija Divan uz Jelavicu Tuzla. Medžlis Islamske zajednice Bosanski Brod, koji djeluje i radi u sastavu muftijstva Banja Lučkog, učinio je mnogo toga na organizovanju što kvalitetnijeg ramazanskog života. Tim povodom naš gost je glavni imam, magistar Admir Efendija Blitović, kojem ovom prilikom upućujemo selame i želimo dobrodošlicu u naš studio. Alejkum selami, bolje vas našao. Također htio bih iskoristiti ovu priliku da poselamim sve vaše gledaoce i da ako Bog da uživaju u ovim ramazanskim danima koji su nam preostali do Bajrama, ako Bog da. Iako ste mali medžlis, ima svega 3 džemata, no to nije prepreka niti hendikep da se vrlo vješto i kvalitetno organizira ramazanski život na području vašeg medžlisa. Evo, koji su to ramazanske ljepote krasile vaš medžlis? Pa prije nego što nam je Ramazan nastupio, svojevrsna uvertira u Ramazan i ramazanske aktivnosti, bio nam je Mevlud kojeg smo imali 16. aprila i koji se svake godine obilježava, odnosno organizujemo ga svake godine. Taj Mevlud organizujemo povodom sjećanja na stradanje Bošnjake koji su nastradali u džematu Kolibe Gornji u kojem sam ja imam. I također mi to organizujemo zajedno sa našim komšijama Hrvatima koji se nalaze u Donjim Kolbama. Naime, oni to organizuju misom, polaganjem vijenaca, odnosno na njima svojstven način, dok mi učimo Fatihe, učimo Jasin Šerif, nakon čega uči se Mevlud, ono naš tradicionalni bosanski način u džamiji. I svakako ono što bih posebno htio istaći jeste da tom događaju prisustvuje pored Banja Lučkog muftije dr. Osman Efendije Kozlića, prisustvuju i predstavnici političkog života, predstavnici Bošnjaka u manjem BiH entitetu i svakako predstavnici iz političkog miljea iz reda hrvatskog naroda. To je, ja mislim, onako jedan neobičan događaj, zato što mi to zajedno sa njima organizujemo i mislim da je to jedinstveno za taj naš kraj. Što se tiče samih ramazanskih aktivnosti, one se ne razlikuju ništa drugo nego ramazanske aktivnosti koje imamo u drugim medžlisima. Ramazanske aktivnosti u našem medžlisu prije svega podrazumijevaju bešvakat namaz u džematu Kolibe Gornji i u džematu Bosanski Brod. Svakako, pored bešvakata uči se mukabela. Mukabela se uči poslije sabah namaza i uči se poslije ikindije namaza. I ono što je zanimljivo jeste da nastojimo našu djecu, mektepsku djecu koja su u Kur'anu, koja uče Kur'an, da zajedno sa nama prisustvuju mukabeli i da barem, što bi rekli, po pola sahife, koliko oni umiju, koliko mogu da prouče, a neki se udostoje, pa ako Bog da prouče i cijelu stranicu. Pored tih aktivnosti imamo i zajedničke iftare. Znači, zajednički iftari, što iftari za omladinu i što iftari zajednički za, ajde da kažem, malo stariji taj svijet. Ono što je zanimljivo jeste da u stvari te iftare mahom zbog dobre naše suradnje medžlisa sa nevladinim organizacijama, prije svega sa organizacijom Prosvjetitelj Mualim iz Srebrenice, koji će nas, evo ako Bog da, opet sutra zijaretiti. Oni dolaze tamo i donose iftare. Naravno, smisao tih iftara nije samo u hrani, nego u stvari oni svojim dolaskom u stvari žele da kažu tim ljudima, našim povratnicima, da u stvari nisu sam sebi prepušteni, da ima neko koji ih barem zijareti uz mjesec Ramazan i u stvari da je njihova braća koja žive u federaciji, da u stvari su zajedno sa njima. Pored Prosvjeta Mualim zijaretili su nas također i Fondacija Izvor Nade, Proljeće i tako dalje. Što se tiče daljih aktivnosti, svakako imamo obilježavanje 17. noći koji se u našem medžlisu u 2 džamije obilježilo kroz učenje tevhida i učenje Jasini Šerifa pred duše naših šehida koji su te nesretne 92. izginuli i koji se mi nastojimo barem na taj način sjećati.
a svakako, evo, ako Bog da, prekosutra u srijedu imamo 27. noć, kada će učenici mekteba zajedno, ako Bog da, organizovati program koji će se sastojati od učenja mevluda, ilahija, recitacija, navođenja hadisa i tako dalje, gdje ćemo mi, ako Bog da, nastojati obilježiti tu noć, najbolju noć za koju se kaže da je bolja od 1000 mjeseci i u našem međusu. I svakako kada prođe 27. noć, mi ćemo se, ako Bog da, polako spremati za Bajram. Bajram namaz se klanja u 2 džamije. Vi ste spomenuli da imamo 3 džemata, nažalost zbog nedovoljnog broja vjernika u ovom džematu Sjekovac, koji zajedno sa Brodom i Kolibama Gornjim čini naš medžlis. Zbog nedovoljnog broja vjernika u tom džematu mi nemamo, nažalost, nekoga da tu klanja, ali eto, planiramo, ako Bog da, dogodine da angažujemo nekog učenika koji bi tu boravio barem uz mjesec Ramazan, ako Bog da. Kakav je odnos lokalnih vlasti prema vašim vjerskim potrebama s obzirom da je Medžlis Islamske zajednice Bosanski Brod u sastavu manjeg BiH entiteta? Pa što se tiče naše suradnje sa lokalnom vlašću, ja bih ovdje istakao da mi imamo jako dobar i korektan odnos, prije svega sa načelnikom, gospodinom Ilijom Jovičićem, koji nas podržava u svim našim projektima, u svim našim planovima i nastoji da nam pomogne on koliko može u realizaciji svih naših ideja. Svakako, evo, to ćemo, ako Bog da, spomenuti. Imamo izgradnju nekoliko objekata na području našeg Medžlisa i hvala Bogu nismo imali nikakve prepreke kada je u pitanju dobivanje potrebne dokumentacije, pa čak i novčane pomoći od strane općine za naše te projekte. Koliko posvećujete pažnje mektepskoj nastavi? Što se tiče mekteba, mi na prostoru mog Medžlisa ima ukupno 30 djece. Naravno, to kad se uporedi sa nekim drugim Medžlisima gdje u jednom džematu imate preko 120 djece, to je nešto što je malo na prvi pogled. Međutim, ja to nastojim to da preobrazim u pozitivno. Znači da to iskoristim. Pa sam, recimo, prošle godine uspio za tu našu djecu koja idu u mekteb i plus za srednjoškolce, s obzirom da ne idu u mekteb, preko BiH Telekoma uspio sam obezbijeti obuć koja se ogledala u vidu cipela za svu tu našu djecu. Također uspjeli smo preko udruženja Svitanje obezbijeti školsku torbe sa svom opremom koja ide sa školskim priborom za svu djecu od 1. osnovne i do 4. razreda srednje škole. Ono što bih htio istaći jeste da mi pratimo kako naša ta djeca uče, pa smo recimo za najbolju djecu koja su super odlična, a čiji roditelji ne rade i koji su prijavljeni u BiH entitetu, odnosno na području Bosanskog Broda, uspio sam obezbijeti 5 stipendija preko udruženja Prosvjetelj Mualim i također uspio sam obezbijeti stipendije za djecu koja studiraju. Tako da, evo, mi to nastojimo, znači, tu djecu da obezbijedimo, da im motivišemo na neki način. I što se tiče samog te djece, one su tu vezane, hvala Bogu, dosta su za džamiju vezana. I pored ekskurzija koje za njih organizujemo, oni su tu uvijek sa nama. Evo, malo prije sam rekao da ćemo, ako Bog da, i program zajedno sa njima izvesti. I što se tiče mekteba, uopće imamo, hvala Bogu, 3 grupe. Znači imamo grupa koja uči prva grupa koja uči osnove islama, imamo sufaru i imamo one koji uče i u Kur'anu. Prošle godine smo, hvala Bogu, uspjeli upisati jednog učenika u medresu, što je onako lijep primjer i uspjeh. Odlično. Na kraju ide ramazanska poruka. Koja bi to, efendija, bila vaša ramazanska poruka? Pa moja ramazanska poruka jeste sljedeća. Naime, s obzirom da se nalazimo u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, za koji se kaže prema hadisu poslanika alejhi selam da je trećina selameta, neki to prevode kao spasa od džehennemske vatre, ja bih ovdje iskoristio pa da kažem da u stvari moramo imati sljedeće na umu. Ako je Iblis zamolio uzvišenog Allaha dželešanuhu da do sudnjeg dana zavodi ljude sa istine, sa pravoga puta,
i on mu je uslušao tu dovu. Zašto onda i mi ne bismo molili uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nam oprosti naše grijehe, molili ga da nas učvrsti u našoj vjeri i zašto se ne bismo nadali da se nećemo vratiti praznih ruku. To je onako jedna moja poruka za sve, za vas i za gledalce koji prate ovaj program. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i bili naš gost. Hvala vama što ste me pozvali i uvijek ću se rado odazvati.